Akakana n'urugi shaho barakangiza. Akakana n'urugi shaho barakonona. Bafunga bafungura kandi uwuguruye siwe wugara. Bagenda bahinduranya imfunguzo nshyashya bacurisha nako gaturisha. Akakoni kabaya kazaba bisecyuya n'imitwe izakomana muzamarana. Akakoni kabaya kazaba bisecyuya n'imitwe izakomana muzamarana. Akakana n'urugi shaho barakangiza. Akakana n'urugi shaho barakonona. Mego mwasi bakagiza umwasi, agasirendere bakagiza umwasi, nawe ubundi karabanuye akakayira karaharuye. Mego mwasi bakagiza umwasi, agasirendere bakagiza umwasi, nawe ubundi karabanuye akakayira karaharuye. Gafite umuriro karaka ni nk'ipasi yatuye. Ukarabuye karaza n'imboga zigabuye. Uwamenye ubwenge kare akizwa n'amaguru kataramuteye ijipo. N'akapakani karacumuza nanjye mbambura kasansasa kakansitaza. N'akapakani karacumuza mana mfasha katasansasa kakansitaza. Akakoni kabaya kazaba bisecyuya n'imitwe izakomana muzamarana. Akakoni kabaya kazaba bisecyuya n'imitwe izakomana. Akakana